nombor star mana bantu untuk nak jauh di jalur kami yang juga pun masih berawan kodi bagaimana smart untuk sentil langkah bersama Manli Nongklu Finance Secretary Central Executive Council sama Jambor El Padang jadi Vice President yang KSU Central Executive Council sama Raymond Khajana dari Education Secretary yang KSU Central Executive Council sama Rabor Lang Nongrum dari Assistant Finance Secretary yang KSU Central Executive Council sama Yashan Mungkin dari Assistant Organizing Secretary KSU Central Executive Council sama Dakishan Lang Mangyang dari Assistant Organizing Secretary yang KSU Central Executive Council sama Yan Gilmore Nahulu the Executive Member of the Central Executive Council sama Sonstar Nongklau the Assistant Finance Secretary Central Executive Council sama Naupal Circle JR Circle Shillong Mini Circle Notumai Circle Malki Circle Lankra Unit Bat Kui Circle ki unit ba gadalang hakani kapor namenta disebut di premisim ni kapor hakani ka step namenta asnoha bankot yo Education Secretary dan Central Executive Council samla Raymond Khajana wana isimti nanti hakani kapor namenta kemudian yo pada buka step malam ini Pak Joko Seng lagi sedang dipelai. Obrolan soknol punya jadi kecilan berikut kami step sama Eric Nongkri Paderu Aslan General Secretary untuk Sunseng kami Presiden Lambak Duni sama Lambak Sarweng Margar Ki Bahaya Hasem Jingba Pul El Lingdo Bangkuah Dua Play Beladon dekat lem hani ban pencingan dengan museum akan ini step naik ke Buramru sa kinoy lam CEC bro ibadan lang hani step berkum juru yang kita kuat melawan na ki unit ki circle repair pan pau yang kata ka dipuye ngaso pan pertemaru hangi yang para dekat ya ka jinglong rang ba jong ba bol el lingdo ki juang hakipor ba menswa haba lakran la ajikran babul el lingdo hidukan hagi tanyo hagi tan hindaila gila khang di dalam dia kata gawe kabang kuat beso hani step kalong ba kum ki dapat ini bersung tu yala ka jong ka kamram ngasno teng ba kata ka jingwan jong ka teknologi teng ngi lapun kau buat man yang ni Las dang man buat jengkeli penban dia lagi jong ginong elam nasoba apa kran ginong elam apa ginong elam ipen mana ipen snow ya gay kadang kamram jonga jong pi wei man pendap tem dabu ya ka jengkeli kejat penhiu kadon hapreng ke jengki hapreng kata ka bengiong silent war kum di hot kum di sipai ini belum di bawah negeri namar tang gani kecat beliau idan kum bagi jom nak kapor
Lada pibe no yo Nepali udan la ke Nepal. Pibe no yo Bihari udan ke Bihar. Pibe no yo Punjabi udan ke Punjab. Hendrai lada pibe no yo Khasi. Syai unlai. Syai mangi kum kachat penriam kan lai. Kacing kali kabang hapan pusan nak awe klemat, syak awe klemat. Namar kacing scam bat kacing yang ni. Jokari bakajat penriau. Kasyong hanga pada pi iwe pe iwe. Kamentoi banginya kena ukti. Ya ke ai kabaki iwe gile pada ke ai kabangi klem le. Kakamram kalong mamanga mapi instang ya kata kacing kela ya kata ban wara ya kata kacing kela ban pene ya kata kapati bagi nong yalam kumbabul el lindo ulap saa hangi ki pemerintah kin mau ke pulau samla idon tang gawe ke cingem hendra ingin penting apa bahkan ni gawe ke cingem ni penting na bakari bakajat rio kan ni silental cingem tang ni gentian dalam kan bun ban perang kro dari Muslim bagi SU Bapak ya tadi ke Cinggalang akan dikasih samla ini nak pergi ke babat kemasan saya sekali juga sen di dalam ni lu samla yang ko kalian boy persen kesen samla remon sen sekali juga sen wini para dalam ko ka simpang to council inong ilam na unit di circle bela dan belum lang hukum di sini peratrai jumpa pun bat nasrul ya benpau terus ngobrol bat beli berpangruk ya tidak pakai kebor bana kebor ke judan hak pinta repair kiba program ini kilo ke isu kiba kaseng lagi yang keren ke jumpa snow na kebor na way snem sa way pat snem tujuan ya teman mau kung kasi sabi ka niyo tarik to punay ng pra akaba uli no yalam baraba chung isu sna manswa kabar no ito pat islam patay span kan mau ipi iwi kamtam prat khot no yalam sna kam repair to kasem manba uli samla udang long kum no yalam papura to isu snam kami kecegit kok, kami kecembeng, bangong, bawa dari somla, buat supir kumar senong, bawa dari somla, buat supir sit, bawa dari somla, buat kuat bertau tangjung kumar. Anda meniru rembak, somla rembak, kalau ledok nak selalu bertei, kucuk beri siong, kat utuh nungilam, yang sebelah yusuf, beri yusuf. Kaya mga kuwa pan kemau mga keren sepang kata galong kacay pendiri bojungi membagi ng klaim memban sedang bantray ya kenuno kakam kebiadai pan benok kumno penskam kajulong pekerpang jong kacay pendiri bunsin niatan telah bagi pendiri ko ay ba ngapan kemau kata galong ban kersiu sejong kiparani kat padang piang kepormet perkat wan sekmat pan ay jemut wan sekmat ban ya terdong lem di kakam wan sekmat nantang ban kit pan ba ya wan ko gari bekecak pendiri ko isupu jinterha ki ba usam lah ak menor lama lo syong pendiri sapangat ko 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 idai tang kawe bangitep kalau ta kecingi ke ba bol yang lo bang pai do play bola syak kita di cing terha bola mak kapor boyalam ya ki isu kapelong pat ya kejat bende ujungi pakai skam bakon senang nak pinta apa per cong benda apa ngakren ya kata kalau akan mau apa ngalet gawai ke cingalang sik pinta jong temri boy apa boy jaka kata ka jaka itu kena kita kinong gelam senong yang dari kebor babul ulang ke presiden Jokowi isu bak kita kinong we kita pet kerak kita keceka bat kidawang cenada kamdai ke kebor penyalam babul ngaduk ini keceka puta ngaduk kendok siap bat ya long tang kinong we jong keceka puta kata angga setu ba sendiat por samla ramba
wa em dengan selaju pertai anta kikam ibarat ba ulah persyang jaban le nam tak hatam ya keri bakajat pendu kuat nak wa pen ken mau wa panong kolong wala ba bol ulai nok nak selaju pertai hendai kikam ibarat ba coba bol gini em ba gini sa pateng la pateng gini ke setiap masuk penong ab ngiyang ken mau ya kajing yai tenti jong samla pen ken mau yang ngi iwai puai berbu udak yang keri kalenti bakuno ngapan yak ni sukmat ban sekeri ya keri bakajat pendu kuat subun kicing terha subun kicing yang tengku bun pak kini yang isu berpihak dari larang idon kanong rem kepaskam kicing jingui jengai bat khap yang perkat utau put usam bagi arteri kesorkar ke pembek dihapan thok kasia handai kwasosi kalong kendiat sengi bat kendiat tayo nilai iben ban kacing pembek put bersam dihapan thok ke senam akwa sanut perdok senam cuni lakon yang hakuli jong kesorkar kini kikai kiwan cia bat kiwan lap dikecaj pendeu bojungi nomor kepagi sosi dalam bunsin kita kibangi lapa sejeng dalam peraan bagian pek kami bagian syam di kuno karai banyada yang kendau kesiap ya uput usam kam tam dikecaj pendeu bunsin ngamtip bat ngiru ngamtip kira lapit bande ya kipat duipat kikam nom semula dedor sedia bulu bantai ya kari kecaj pendeu kam tamru yang celah berok kuat kini ke setiap kaya penkenmau abang ikran dia kata galong supang ubah bol dengan penkenmau kawai kemat berang sakut sak haduk mentang pelakaan bat gelap kelang mak kading itu kisnam prapunyo terter kata kadai bener lagi pernet sorkar jala akak kendai terik jong penai nok pra jong senam arcar kak kendai galapas kita resolution dan pak sesorkar India menjok kacing menjok andai haduk utamanya nimla basoto kata kesorkar India kadang bunkam kadang pulih bak kadang punya ya kita resolution mengira dawa petrikam di KLP nilai iru aki dikendiat sini nak kawai ke polkar parti ni kata ke parti nang trina po retor ke banong artatin sepang KLP petrikam yo ka kata sepang kata tourism yo ka kata sepang kata kinong dua cungok kai parti andai kay mga susi galong teng lasuri dengan hakanuma kaserniu handai kay bangi kuwa pagkiran galong idon kam ya kita kian kebanyada ya kecaj penriu hiro koy ngem kuwa bakanu ka benta wan pan senjor wan pan hiat ma kecaj penriu jungi handai apu kecing keli galong atau galong pop mo ya kecala jungi bakanyo ya KLP lada kimla pan a ya kecala jungi balai akiwai pat kecala polo is ada petrikam ya KLP Tangshan apakah Madipur Komsomla ton hakata lenong jong KLP ajar ka kendai kelayo KLP balipat kecak penriu kecela jungi kemudian hakata lenong jong KLP persyang berpendu bat la persyang berklik jempet jak jingdawa jong kecak penriu berkowe ngapa kerana kita kum kisomla kalong kamtam dikot popura jong ki isu ngimong balai Islam berulong kita isu hendai pekongsan kalong haduk kanu milak banyesyak haduk kanu milak banyeng skam banyadai kari bekejak pintu berkoi angin long mengikaan banyadai kejak pintu lada kita kibadan hakabor dan petrikam ikian di long matla bat keset kelut yaki skor jaka jengut jenam joki kun samla kam tam kejengut jenam joki perdok posnam hapok jong keberi nitrat berkoi nambang akran ni kata watla kadon ya katakaan bat ngajuyai penkemau nak kepor hai bangiyai tenti hukum kini kaya hukum kini jelasan ai ingin perkat bakapor jebing kendai gawai kepenta kepengahapan sandur lakan kesyak ini pendan kam dekat government ai ingin nyat dia katakan ini handai gaso gejuk kedam kam yengi ban pentebet ini aki por perkat perpedan jungi banyak kon persak banyak pentebet ini banyak persau sorkar kam menilai berpan sandur yang kejat penriu hakun tiba dai namar muyi buat nasabar yuan harkam befer kikup di sini update show tang government yuan berkompor yang kejat penriu jungi hindai kom san berkat berpengai bersang kuno berpatron yang kari berkejat penriu kowe ni hapan yi kum kita Christian bukikun samla kidkot pura juga stem
Jabang nilak pantai, kecingrat inti, jokaseng akan di kebadai, kam tam, dengan ampat dikena, kemesim yakun, kemesim yelia, kemesim bapendang, kemudian ham ini kue, nampak dicoba, pakimak curah, jong geri berkecat penjauh kue. Boleh try kenat, maka ku gedok, yang iwe kue, yang geri berkecat penjauh kue. Buat apa yang kejingdu, ucap kerman, ingat skam, badan pun, tidak perlu apa yang kejingdu kue. Pakecat penjauh jungi, kaselong kumli golong. Pat kam tam ai ba sejak berdeu jungi kanang la bansai ikun samla ikun dap sendang kebandan ledi nam takari bat kajat berdeu kuai manca perang Islam yang resong dari kajat berdeu kuai boleh subun sia jarmu play pulang gi we kuai ulang serta slogannya kesan masih lewat macam perang macam perang macam